Ay na! Awan madan! Impakat naman ti kinasarampiting dan. Wah! Kanya man tinasagap mo at chismisan, Matilda. Ha? Ni Feli aka anak ka? Masikog ka na? Anya? Kat adan samot nobyo na. Agkasar dan samot tag. Anya nga kasar. Kaano awan kwarta di lalaki apang ikasar na ka ni Feli. Iso nga aglib-in da kanulatan. Boo! Agbasbasol na lang itikas dyan nga raramidin da. Kat anyat mabalin nga ay no talaga nga awan kwartada. Una, ngembasol ti aglib-in asaan ang nagkasar. Sarampiting tumo na jay aka-anakak. Minansa. Takas jay ti inana idibalasang pay. Tila pakirirelasyonan na iday. Alay ta ka manan. Agsasangamanon ti bagbakam. Kaagpay suba. Imposible ani kabagis ko kaawan pulime agarang ganjang. Bala, sa nabalay ta adamot mangitak dari ti sikog na. Huray pay. Basta maditikas jay nga aramidon da. Basol tikas jay. Nakarubwat kayon, ante. Mapantayon. Nay, nagsapa ka mo. Tay, malala, sumurag ka pa'y silya. Tanay, jak pa'y nakapagpulbos. Ay, nagbayag kayo mat nga grub-rubwat. Aldawan. Mabiit laangan. Agpulbusak laang. Mapantan ka anakan. Ne, je bibliayo hanyo nga liplipatan. Aday jay bagkon. Mabalin aya mo ajak alaon day jay. Keimportante day jay iti papananta. Mayat nga rod no kasta, ante. Dinanang mo ngay. Apay, saan nga umay? Adda ka numat aramidon na. Kas jay la kanayon jay inam. Tunggal adda Bible study, adda pambarna. Makamumutin numapanto ijay impyerno. Uwan kanayon kumatlang nga palagipan isuda. Pati ni tatangkan nagijay kakabsat ko. Kanayon ko isuda nga kaskasabaan ngam kaslawan mo ti dengdeng ganda. Baybaya mo na no di da kadenggan. Tao ray ni Uncle Mau. Di nak ipang pangag dayjay. Kanayon ko nga awisa na sumurot kanya. Ang di na kayat. Sana balik ka no. Tamakimismisa mo't iti Domingo. Makaamudan ay ti Biag da. Agkukuyog dan to nga mapanedya impyerno ata nasukir damat. Ay, uwan kaya mante. Naamuan yung jema ipapan ka ni Judilin. Ay, saan pa eh? Anya day taaya? Katno adamanan ka barbaro nga boyfriend na. Aya! Ay, una yun day jay babae. Agsusukat tinobyo na. Enton kwan, agsikog banayn. Uwan nga roda Kaslan, tumat ngamin mabisbisinan iti lalaki. No adag aram kanya na, aklunan na nga dagos. Awan pa'y palabsan na. Puli da mo ngamin ti sarampiting. Ay, awan da gita at tao. Nangisit ti kararwada. Taawan pa'y umnaw nga aramid da. Agbasbasol da iti kasjay nga aramidon da. Nanang, ada kadua kasi mangpet ni Pani, Nobiak. Naimbag nga orasyon, nana. Di mo kunak alalaki ti pakirelasyonam. Sana padam babae, Janain. Ni Pani ti ay ayatek, nanang. Sana ka makarik na iti ayat iti lalaki. Basta ni Pani laeng ti loves ko. Ay, saan amabali? Kaya't mau tiagtuok itimper raw. Sinaam na ita babae. Katsi ka may panay, Sumapul ka iti lalaki pakirelasyonam. Saan ka tapadam babae? Ay, makiasawa kayo kiiday iti lalaki. Tapno aganak kayaw. Maawatan da kami kumamit, nanang. Ay, basta siya kaya. Basaul ti aramidam. Agsina kayaw nukunak, agsina kayaw.
Nukas tamot lang. Nasaysaya at lang agtalaw kami, nanang. Anya. Ayan ako. Di mo ko matagidak sa inti bagbagak. Tapara mo't iti pagsayaatan nyo adwa. Diyak kayat ngagbasol kayaw. Basta pumanaw kami. Tasanda kami mutla mawatan, nanang. Malalagarudain. Saan kayo nalapdan? Tadyak kayat ngagtalaw ka, anak ko. Lakay, inta maki-Bible study. Si kalatan bakit, tanay, adapay aramidag. Ay sibuga kiti bulak. Kastala ka na yun, Ayn! Tunggalawisin ka, ada ka na yun pambarmaw. Apay, di ka mabutang iti kastangar aramidam, Isu nga raud ana itao ka, tapno agdayaw ka, kani apaw. Makimismisa ak magtiti Domingaw. Sa bali pa'y dayjay, may mayat mutlaeng no agiin nadal tayaw iti sasao ti apaw. Alay, si kalatan di mapan. Umayak tao no maminsan. Intun awan aramidag. Ha! Makamu ka. Basta awan to ti pababasulam. No madusa kanto iti kastangar aramidam. Kasano ang maisalakan ka, no kasta ka, magsisalakan nga rudan iti bagbaginan. Ha? Natangkan ti uluyaw. Ante, masikugmat gayamanan ni Insan Philly. Anya? Ay, nagbasit pa'y lajay anak na masikugmanay. Ay na, uwan ante. Kat amuyo, sa balimanan ti ama Jesse kugna. Anya? Tay sigod anobyo na ngay. Nagsinada ka nun. Anya? Ay unay mo tindag itatat tao. Nagtuturod ang agbasbasaw. Ay, day tako nga minang, tadida mapan makimisa. Tapno malawlawagan kumamot ti panunod da. Uwan nga roda. Handa tayo lang nga tultuladen. Nga di numinggo nga makimisa tayo. Da tayo pa iti para kararag iti simbaan. Kan para basa iti Biblia. Dala-ala, di mo tultuladan dagita akakasinsin mo ama nagbasaw kaanakan. Uwan ante, amok mati nasaya at kanhaan. Isu nga hangkuntong arami din ti kasjay. Managbasol dagi nga kakasinsin ko. Ipag-erma, mabalin abagbagaam ni Feli nga anak mo. Tanay, masikugman gaya main. Ay, uwan nga roda ipag. Nagbiit mo nga roda nakabirok iti kasukatin mo na anubyo na. Kabagbagaam mo ngamin Bagbaga akmet nga madumulat ta ngamin tagaram kang kwana. Kat masulisog mo no kwa. Ay, awan na kas jay akanayon ti aramid na. Saan ang maisalakan? Kahit nakasarita mo ti baro anobyo na. Ibagam ta ikasarnan ti anak mo. Ay, agurnong dan sa kanupay ipag. Tawang pa'y makwarta jay lalaki. Kahit aglip indamanan. Kapilitan ng aipag. Ay, sos, awanin napaklan launa yun naman nagbasol ni Feli no kastalaang. Kabsat ko ti ama ti anak mo. Isu nga adam mo siguro karbengak ama kibiyang. Ta awang ke nga rudan day ti kabsat ko amang bagbaga iti anak na. Ay, Di mo ipalubos nga aglib inda. Ibagam taag kasarda pa'y nga umuna, sada agdun na. awan maaramidak ipag. Ha? Konsentitor ka mo nga ina. Ipalubos mo latan nga agbasol jay anak mo. Di kayla mabutang iti kastangar aramidon yaw. Ni, si kamat gayam ti masabat ko Edmund. Papanam. Di talang silya. Si Kangay, papanam. Ay, idtaman balay jay padak nga relihiyosa. Ada Bible study mi ang amin. Ay, kasta ya. Mayat nga rod Ilaklak aman na kami na, silya niya. Umaya ka kay di Awisan ka man kay di Edmund.
Mayat dayjay, tapakaisa la kanam. Mailiklik kay ti basol. Sige, inton maminsan ton. Tadapay ngamin papanak. Papanamanan aya. Ni, sabong samat datay mo nga nabalkot iti papel. Ha? Aywan, isagot ko man. Ni, pangisagutam ita nga Edmond. Secret. Sabong parakin ka, Irma. Ay nakababain. Bakbaketan akon. Ngamsagutan nakpaylay ti sabong. Anya ko matidakas na kat pakaragsakak nga rudnoy. Oh, awatam kat din. Ay tagyaman nak nga rudaid mon. Hanggang sayang daytoy asabong. Malaylay tumulaang daytoy no bumayag. Naggastos ka paylaang. Numaminsan, numangisagot ka manan iti sabong. Mabalin na daytay maimulalangan. Tapno saan na sayang, Edmond? Tay addaramot na. Ha? Ay, wala niya. Sige. At least, imbagam. Amok to no sumaruno. Okay. Nasanungay. Aklunan na ka din, Irma. Ay, kababain samit. Ang mga nuan niya ti sawan ti tao. Bakit akon nga makinobyo akpay laang? Anya ko matibibiyang da. Saan mo't nga isuda ti agin na yat? Datamot. Iso nga aklunan na kaon. Amok nga damot panagayat mo kanyak. Marik-riknak na ita. Ay, aklunak Edmond. Nabayagan nga dariknakan ka. Nga mabainak lamang aklon. Ta saan tamot nga agbagay. Bakbaketak ngamsi ka. Manulaang mo't atawan ti baet ta. Sa nga pulo laang mo't atawan. Okay lang na ita. Alang, aklunan na kaon ta agdinatan kas agasawa. Ay, mala. Sige nga rudan Wanan. I love you too, Edmond. Huwag yaman ak, Irma. Ala, ante! Jay ipag mo! Sumarampit yangan! Ha? Apay aya, Celia. Kat no nagpaaram gayam ka ni Edmond, kat isuda ka nun. Anya! Ay, yung kabagbagaan. Lapdam kay ditan eh. Asawa day jay kapsat mo day jay, di ba? Kan ada asawa ni Edmond, nagsinadalaang. Basula tararami danda. Ay, lakit di Ay, naglokon. Impakat naman ti kinaampang nan. Mangibabain day jay nga ipagkaw. Bagbagam isuda ante. Pag sinamkit di. Apay aya at tila pakibibiyang ang Matilda. Di ka baybayan ida ta biag damit da ita. Asawa day di kapsat ko ni Irma. Isaw nga adakar bengak amang bagbagakan ko ana. Bakbakitan ang makinubnubyaw. Kit balo matang. Uwin ngam adasawa ni Edmond. Nagsinadalaang. Angam nagkasarda iti imuna nga asawa na. Saan asika timang pakpakan kadakwada? Iso adi ka makibibiyang iti dayta. Anyat serbek a relihiyosa. No jak ipakat ti amok maipapan iti sasaw ti apo. Basaul ti aramidon da. Iso a masapol ngagsinada. Bakbakatan na dyan nga ante Irma. Nga maki-boyfriend pa lang. Hanaan mo nga katawaan tayo tilaklikodan na ante. Ay, win nga rod Ay, no siyak siguro ti mabalaw. Ay, mabain ako na maki-boyfriend. Talaga ti mawid jay anak na kinkuha na nga ampang. Kita jay anak na. Dua nga inauna jay anak na. Ta, agduma dagiti amhada. Wen nga ruda Kadda jay mat nga Edmond, han nga agpampanunot. Imbis nga jay padak ko mga ubing taraman na, ngamhaan mat. Ay, no makiinayat ka, Celia. Pilyum to tay talaga abaraw. Di awan sabit na, ken awan pisyo na. Ay, uwan ante. Amok, dagita nga bambanag. Anya serbek nga relihiyosan no hangko nga ipakat. Piliak nga permi at ipakiasawaak.
Han nga kumkomporme ta. Kat numabalin, di padak nga relihiyosa ti pakirelasyon na kante. Tapno agpada kami nga maisalakan. Kat mapang kami to iji langit. Ala, Huston Erma. Di mon ikaskasot yan yaman namang mangag mo tapno saan nagsakit ti barukong mo. Nagsakit lang kami na panunutan. Api akas jay dagijatat tao. No asino pa'y dagiti dinuminggo agmisa. Kan dagiti tattao amangas kasaba. Isuda mo ti manglalais kamangkat kataway tiliklikod. Damat lang na Matilda kan jay kaanakan na asilya ti mang dildilaw iti relasyon ta. Sanda kaya ti relasyon ta, Edmond? Saan nga isuda ti agbali na tubang iti inayat ta, Erma? Dukas sa pulan apumanaw ta dito, aramidin ta. Tapno mayadayuta ka iti toksik at tao. Sige, umanugo ta. Iti day ta singasing mo, Edmond. Pimanaw mo't kaya man da Erma kan Edmond dito lugar tayo. Oray sa dino pa iti papapananda. Di dan tumaitarayan ti basol da. Basol ti aramidin da. Wen, basol no basol. Ang awan karbe nga mamang lais kadakwada. Kan no agistorya kayo kaniselya. Kat katawaan nyo ida. Nangalaan nyo nga iti karbengan nyo amang katkatawa iti padayo at taaw. Kat amin tayo mo't kat managbasaw. Adaya na santuan at tao. Adda! Da kami ang managsimba day ta. Di mo maibagat ti kasta. Tauray dinuminggo kang agsimba. Kan agiwarwaragawag ka pa iti sasa o ti apaw. Ang kastamad ti ugalay. Kasanaw apat yan na kaday ti awi sa matataaw. No kastamad ti makit kita na nga ugalay. Amok isakit mo ni Erma. Talimod nga minakras mo. Na, kita ti kasta pa nagpampanunot mo. Umno ayad lang ita nga ibagbagam. Apay, kasta ti relihiyosa. Kandi mo kadngan ti pada mataaw. Di ka kundi dilaw iti madaingar aramidon ti sabali at tao. Tamis munto pa'y nga anak mo. Kat adda kalimlibin na apada na mutla babae. Nalipatam, tumboy di anak mo. Kundi dilaw kay ti bidot ti sabalay. Ngamjay anak ta, di mo mat nga rod mabagbagaan. Basol mutla ti aramidon na sanaya. Makidenden na iti pada na mutla babae. Kwalakay. Di ka makasaaw, tamapaiswan ka. So kita masay. Di ka una, ita kababain ti kastangar aramida. Imbes adilawam, uno oyawam ti aramin ti sabali at tao. Ikararagam kit di Tatipod na nga anak ti Diyos. Saan anauyaw, kun saan at chismosa. Awanan na nang sininaan na kun ni Pani. Ay nasaya at kidiya. Tapno mailisi kayaw iti basaw. Diyak ka ba ang may sana nang diyak na iruwam ngawan kadkadwa na. Ada kami makanitatang mau akad kadwam. Nobya ti kasapulak na nang. Nobya! So masapul ngagsapul kadagos iti kasukat ni Pani. Anya! Asino ta kadwam asimang pa dyaneng. Nobyak na nang. Ni Eloisa. Naimbag nga oras mo, nana. Janain, saan man natila irabrabak mo, Amok amang rabrabak kalaeng. Pudno ti ibagbagak, nanang. Nobyak ni Eloisa. Agnaedan dito'y balay. Taag din na kamin. Sapay la ko ma. Tamaaklun ngagbalin na manugang, nana. Ay. Agtal na ka.
Ay, agpadata ba kahit iso adinak man awagan itinana. Kahit nubyok nga rudan to yan akmaw. O di nana kunakun ka. Unaw, nanang paiki di kumaa. Ay, saan? Saan? Jak maklaw. Agsina kayo. Jak kayat ti aramidan yaw. Nulapdan yu tinayat mi. Agtalaw kami langin. Ay, sana! Sino nga'y ti katulungan mi ni tatang mo? No panawan da kami anak ko. No kasta nga rod, di daklapdan iti kayat kong aramidan, nanang. Ante, tulungan dak ko mailamang dak. Ha? Hapayaan, Celia. Intarayak di asawa ni Brother Rosito. Dan natiliwan da kami nga naturog iji balay. Anya? Hapay, adaya relasyon yaw ka ni Brother Rosito. Kwa, uwan nga rod. Na-develop nga mentirek na mitaka na yon kami nga agkuyog. Anya? Katkasla ko na di asawa ni Rosito nga agdarom. Anya nga darami da kanti. Tulungan dakmat Kumusta day kaso da Celia kan na di Rositaw? Ay, kasjay lakay. Nagsasarita dahi jay barangay. Naimbag ta saan pinatuloy jay babae ti darum na kontra kadakwada. Okay. Anyat makunamiti day ta, Matilda. Makunak nga? Anya kumangay? Day ka anakam analaing agdilaw. Isumat gayam tada aramid na. Ay, manyangay. Ketao laeng mit nga agbasaw lakay. Day tangarun kay. Amin tayaw agbasaw. Awan na santuan. Isu ano ada makabasaw. Di mo katawaan wano tagtagibasitan. Tas ana nasaya at tikasta. Ay, uwain lakay. Namiris kunday tabidot ko. Punoonay dayta, anak ko na. Imbes adilawan, wano katawaan tayaw dagiti agbasbasaw. Ikararagan tayo kiti ida, lakay. Lukasta, pinanawa mo ti pag-abangan yung apartment ija syudad, Mildred? Wan manong Romeo. Awan mo't ngaminan kadwak ijay. Tanaki asawan di anak ko akad kadwak ijay. Inyawi din ti asawa na ijay lugar da. Agluto-luto ak iti merienda. Ta isursur ko iti balbalay. Tapno adamot pagsapulak Ay ketala, makamuka ading kaw. Talo tayo nga ruda, ngagkakabalay dito yung family house tayo. Ta agpapana tayo, mat nga awan asawa na. Agkakabala tayo nga rod manang Mildred. Agyaman nak no kayat dak akabalay Hilda, manong Romeo. Awan problema kanyak. Mayat kay di atap no, adakad kadwa me ni manong Romeo. Wait, tangay baak kami ka ni Hilda, balo ka may. Agkakabalay tayo, tapno naragragsa. Mailiwak mo't laeng kada kayo akakabsat ko. Iso na panunot kunti agawid dito'y probinsya. Gumatangak man. Anya kay Jay? Ni, Nana Mildred! Nagawid kayo mat kayam. Nakabakasyon kayo mat. Agyanak dito yan, Dora, balasang ko. Pimanaw ako ni Jay pag-abangan mi. Tawan mo't kadwak ijayon. Inyawi doon Jay manugang ko Jay anak ko ijay lugar da. Ay, kasta aya. Kat anyat gatangan nyo ngay. Sabon man na paglaba, balasang ko. Anya sabon, Nana. Kumpormiditan. Basta aglabutab. Sige, mabitlaan nga ron. Ay, kat, nasaya tata na panunot yung tag naidmanan dito yung lugar tayo. Ganitap no adda kadwa nagiti dua aba kakakabsat yung dita balay da. Ay, atuhin ti sabon, Nana.
Ay, agyamanak. Adto'y matibayad ko balasang ko. Agpapada kayo ng awan asawa na kadatatarmiyo ka na Hilda. Tanabalo kayo magmanan. Kat agpada mo't abaak dagiti kakabsat yo. Wen nga rod Napintas kay mo latanana. Isla di kay mo bumakbak. Thank you, balasang ko. Sa anak mo't nga may nakomportable, no agbali na kalusyang. Iso baby face kayo lata. Tanasi kaso kayo itibagiyo na Mildred. Agyaman na balasang ko. Mabalin niyo pa iti makiasawa no kaya yo. Ay narigat ti agsao iti patapos, Dora. Iso ajak pa'y lamasungbatan day taan na ibagam. Naglukmag kamot una yun, Hilda. Binaybay amot ti bagimon. Ay na, nag-imas mat nga rod ti mangan, manang. Ay naading ko, ag-diet ka, tagpakutong ka. Narigat ti agsakit, Hilda. Di kan sapay exercise. Saan ata ag-diet mat nga rod ti pagsapulak? Nakatugawak latan iti makinak nga agdadait. Dagito lang dapan ko ate exercise. Di naklatultuladan. Binigat nga agjagjaging hak. Iso kanayon ti panaglingat ko. Kanayon pa iti panagsumbak. Ang awan mo't sumba dito'y lugar tayo. Asino kumamat ti mayat nga agsumba ito ngay. Tumaktak dahil tayo ti trabaho. Kasapulan tayo nga rod ti ag-exercise ading ko. Hanan, bakbakatan tayo matlaangan. Rumwarak pa'y Hilda. Kita man no bagay ko matlaang to'y baggy pants ko. Ni, anya nga baggy pants, manang? Ay, awan, talaga udi kan iti uso ita, Hilda. Isun sa adi ka makaas-asawa, tawan amom kadagiti uso ita. Kasto iti bagbagada a baggy pants, nalawlaw a pantalon. Anya matdata nga pantalon ngay, madmadi. Malamente sa kadita Nalaka nga sumrak ti angin. Di mo amuti mayat. Kan may sa kasta mate pantalon dagi ja teenager. Pang teenager lang ti kasta manang. Ay naading ko, mabalin oray bakit. Basta amom ti mangdala. Bagbagay ko, tanalaingak ngagdala. Iso nga ado ti agararam kanyak. Nga oray balo tanalaingak nga agporma. Iso asika, tuladen na no kayat mo ti makaasawa. Nakadwa akon iti asawa. Ngamsika, awan pa'y uray maysa. Uray hanak nga agas asawa awan na sakit nga bakrang ko. Nga ta. Imposible Madlaw mo't makaasawa kan. Ang mabain ka lamang ibaga. Ang no kayat mo. Ibingayan ka kadagiti agar-aram kanyak. Hanan, bagim isuda aminan manang. Ay, Manong Romeo. Talaga ka di nga napinpintas ni Manang Mildred ngam siya? Ay, apaya kasta ti damdamagam, Hilda. Basta sumbata man ti damdamagak Manong. Talaga ka di nga napimpintas ni Manang Mildred ngam siya? Agduma ti pintasyo ading ko. Saan kailang agkaruprupa? Datakano ti agkaruprupa. Anya? Han mo matman nga ipilit nga agkarupropa ta Manong? Sang kaibagang matikasta? Katisubot nga mintag paiswa ading ko. Dahil di tatang ti imalaan ta. Kat nimot nanang ti imalaan ni Mildred. Apay nga rod ngay nga ad-ado ti ag-araram ka ni Manang. Siya kat awam pa'y mailawan nga ag-aram. Sipud balasang ni Manang Mildred, adun dagi di ag-araram kanya na idi. Ingga natadtangan na balon iti namin duwa, adala tag-aram. Iso nga kunak nga napimpinta samat ngam siya. Nalaing lang amin nga agdala ni Manang mo, Hilda. Ken mayat ti pamaginata kung kontrolan na ti kankanan na. Sikamat ngamin kat nagrawat ka. Kanam amin na kayat mo akadan isuan nakaluklukmag ka. Uray hanak nga sumiksin o agsaraaw matityan ko. Hanak nga nairwam.
Tingamin kayat dito tiyan ko kat mapuno nga kanayon. Hana nga kayat nga mabakante. Iso nga baybay amon dita diet. Naimbaga oras mao, Hilda. Ada ka na ni Manang Mao. Apay ni manang ko, manong sa ero. Sa iraw tinagan ka o sana sa iraw. Si kakit di mo't, Hilda. Parehas mo't lang dayta. Sa ero kan sa ero kat agpada. Anya tibagam ka ni manang ko aya. Ay, umay ko kumamanin armen Ay, nasakit ti ulo na. Hana nga kayat ti mang entertain iti tao. Baliwam ti umay. Nya. Sumrag ka, Sayro. Nay, Ay, bimangon mat gayaman. Sige, sumra ka nga rudan manong sa ero. nagseksi ka talaga, Mildred. Magbagay mo reta, nakiting a short pant mo. Nagpudaw ka. Thank you, Sayro. Kaano nga ron nga klunan na ngay. Nabayag mo't basitay nga gar-arimakin ka. Saan pa'y nga ita, Sayro? Narigat ang dardarasudos. Di mon ibay-bayag atanay, mapmapanan titawain. Bakit kan lakaitaan? Sambutan ta ti agkasar. Ha? Sigurado ka nga ikasarnak no bilang aklunan ka, Sayro. Ay, way, Jesus, no anyas ti imbagak aramidag. Sa anak nga glaslas daw. Diyak pa'y mat nakasagana, Sayro. Ikanak pa'y iti panawan amang panunot iti dayta, ah? Ngam no di ka makauray, nawaya ka sumapol iti sabaling armam. Ay isaan, jak sumapol iti sa balay. Taas si kalang tinangriing, itinabayagan anak turog ariknak nga agayat manen. Bol. San man? Agpaisaw ti ibagbagak, Mildred. Anya magdato nga kaldero nga agtin nagpailamag. Alay, agong ungot samat ti gapsat mau. Kasta na daytano at da umay agarom kanyak, Sayro. Ay, ay sa bagay, way, nalaw ko na ita. Nakamisot na ka na yung umayak dito balayaw. Bye-bye, Di mo panpansinin. Gagangay na, tabakat nga minabalasang. Nalaka nga agong unget. O ilaw, sa gabing madilim, larawan mo neneng, nagbigay pa sa'kin. Ni, asino di agkan-kanta itarwar? Imposible nga agkaruling day takat nalpas matan ti December. Kan o ilaw mat ya kansyon na. Ay, kita man itari daw, kati. Ni mat gayam ti di nga kalugaran mi data. Oy, tide, apa nga kan-kanta ka ita? Ay, naimbang na oras mo, Nana Hilda. Haranaag ko pa ni Manang mo. Ay, ni manang kumanan? Ada ka din ni Manang mo, Nana Hilda? Ay, awan. Siyak ta day to'y balay me. Ang orayawan ni manang kwakat, agkanta kalata. Ay, kunak no adda. O sige, baliyawag to nga ron ti umay, Nana. Kat agkanta kalata at adenggak mango. Ada akmat nga agdengag. Sige pagbigyan ka, Nana. Tumawa ka, bakit hindi? Tawanan mo ang iyong problema. Anyat katawam nga didi. Ay, kwa. Pasuti kanta na ita, panagkatawak na. Tawanan mo ang iyong problema. Nagloko dato nga taon. Taday nga ako, nagmayat ti kansyon na. Ngam hindi nag-request akman maditi kansyonan. Apay, adapay plano maya makiasawa, Mildred. Kumpurmi amanong.
Kasla maaw-awisak nga rod manan ang makiasawa. Takasano, nagaduda mo't nga kursunada kanya. Kasano kat papintas kamot ngamin na papintas. Lagkikiting pa yun nagiti isusuot mo. Pasensyakan kabagis ngam silang akitaan. Bado ngamin ti teenager nagiti isusuot mo. Kat na bumakit kan. Saanan nga agmatch iti edad mo nagiti kawas mo. Oray tasaan mo't amadlaw nasurok 50 ti taon ko. Adun to pa'y ti mangibagbaga akasla nasurok lakano 30 ti taon ko. Kahit mamati ka ba? Katwan taibagbagada nga rod. Saan nga amin na mangig mo apamadayaw na kin kakatagpaisaw? Taadon nagiti bulilikong at tao ita. Saan mo't siguro, Manong? Ay, kita ang mga mailawan ka. Di ka madanagan, Manong. Awan pa'y ti aklunak kadakwada. Tapno armundaklat ta. Nagmayat nga mintirik na ti maaram kat. Makapakilig. Nana Hilda, umay ko alaan ng tiimpadait ko abado kada kayo. Ay, sige, apag isunalpas aminan Erika. Nasayaat nga rod, Nana. Sa balimot man ang tilugan mo. Kan ay na, talaga nga naglaeng kan nga ag-drive, Insurunak ngamin nilakay ko, Nana. Ay, isurunak man mat nga agmaneho. Sa mundo ipabulod na talugan mo kanyak. Gatangin nyo langan, For sale day ta, Nana. Tagumatang kami iti sa bali. Tay dakdakkel ti alaan mi. Nanginansamot data. Saan? Nalakalaang. Ta saan mo't akabarwan ang modelo. Kun mabalin ti hulugan. Oh? Ay, mayat nga ro ano kasta. Alain yun, Nana. Taagsuro kayo nga agmaneho. Agsapol kayo iti pagpasuruan nyong. Agpaiso hulugan data. Wala na. Awan problema. Sige nga rod, alakon. Ngam di mo ibagbagay ti sabali nga hulugan anya. Ibagam nga in cash ko. Ay, katuan, Nana. Ay, naimbag man tadaing gatang mo itilugan, Hilda. Wan man, Manong. Ay, di ba amom ta ag-drive? Kitwain, nabayag mo na driver akiday. Isurunak man nga ron, Manong. Uray tangdanan ka. Ay kitwan lay talaga yam. Nalaing kamat gayam nga agisuro, Manong. Nakasuro adagos ni Hilda nga agmaneho. Wain, automatic matilugan na. Nalakala amasuraw. Isuro naktuman mo't, Manong. Ay, gumatang ka matitilugan mo nga pagsuruam, Manang. Han mo nga bulbulo den tilugan ko, tapang personal ko dayjay. Ay, ni Manong sa ti malabasak. Isabdang ko tilugan. Manong sa papanam! Ay, kamat gayam na ita, Hilda. Ang damit lugan, ma'am. Wana, ginatang ko. In cash ko. Umaya ka na lumugan. Papanam nga minaya. Ay, mapanak ko maijay balayaw. Pasyaramanan ni Manang ko. Ay, umaya ko makikape. Sige, umaya ka nga ro din. Aglugan kan. Ay, nagpintas kami 10 Mildred. Kadigdigos mong sapay. Takababain mo't no adamang sarong karkanyak no naang dodakit din. Ang naklatak at talaga kanya ading mo, Hilda. Nadamat lugan nan kit amo na pa yan tag manehaw. Kasla pimintas mertan hindi adalugan na. Mabit lang, Mildred, Inak man tulungan biit ni Hilda nga agwasing itilugan na. Padumot gayam ti kortam, Nana Hilda. Kilat mo na bimbak nang ka. Wana, jak nga may naagparparamag. Ngam mangirwarak manan itilugang ko no next month. Agasam man?
chimambakan sa iti panagdadait mo Medyo. Akat papanam ngay. Inakman agmarket, Teddy. Ay, makilugan akman, Hilda. Ne, apay nga Hilda, kung kunamlangan kanyak. Eh, nagpintas ka ngamin, Hilda. Ah, ay, imbag man tanadlaw monday ta. Wan nga raw. Saan ngamin unay amadlaw, idi ti kinapintas mo. Idi awan pa'y lugan mo. Ha? Ngam itataadan lugan mo. Kasla rimwaran ti kinapintas mo. Apaya malmalday ka, Mildred. Kasano, kat inagaw mo ni Hilda dagiti sutor ko. Ay na, agararamit ka mati istorya nga manang Mildred nga. Katagpay sumat, ginargarim ida, iso asikan ter armunda. Han ko nga ugali tagag-agaw iti sotor, manang. Kat no isuda timang surot-surot kanya. Itartarayak to pa isuda. Imposible Kat no iluglugan mo ida kanayon. Kat makilugan dagayam, di ilugan ko. Kat pasensya kan agbawing dan kanyak. Awan mabalin ko, manang. Nala, di kaya gapat. Kababain kayo, no? Dagitalat pagapapaan niyaw. Mabakit kayon. At dapay ativ yung nga ubingan iti kastangar aramidin niyaw. Baybayan yung aminan dagita sutor dita. Di yun ang panunutan ti may papan iti lalaki. Tikit di panunutan niyo. Kat no sa dinon to, ti pakaitan naman niyo. Tababakit kayon. Anya nga yung Hilda. Paklunan ako na. Kwa. Sige man langan. Wanan, I love you to, Teddy. Oh, agyamar Hilda. Kunak no awan namnamak. No adda kwartam dita. Agkasartakit din. Apa nga kwartak ngay? Kita mumot nga awan kwartak. Iso asikapay lang ti aggastos. Sige, makitan to, Teddy. Kano nga yasong batam ti daton ko nga ayat Hilda. Tano awan namnamak. Agsubli aklangan kanimanang mo Mildred. Ay, kwa. Sige, aklonan kan. Ha? Talaga? When I love you to. Oh, thank you, Hilda. Ay na. Agsinsin na ron no ti text na ito duwa nga boyfriend ko. Mayat gayam Uray last trip nga kunada. Ngam na igulpe mati duwa. Kastoy gayam tirek na ti ada inspirasyon na. Kas lang ang makurkuryente nga kanayon ti barokong. Nagmayat! Agrom ka na, tata sa iraw. Kanayon ang matan ti makilugan iti lugan ni Hilda. Katlo si kasi makakada, makiluglugan ken kwa na. Danunam pa ijibalay, danok pa. Una, ta ar-arkila ag amapan agpalingkay. Imposible agraraman ka mag. Pangalam kumangay ti kwartam, pagarkilam. Agpalpalibri ka kindi Sika di mo ipulagid ti aramid mo. Basta sarding amaw, da sarsarungkaran ni Hilda, tay naklon na kaon. Agayan ayat kamain. Agraraman ka mo talaklakayan. Kat no sakti inaklon na. Hanan ka. Apay nga agsipat ka ngay. Ay, dahito yung Ay, gusto na itan, Teddy. Sayro, apay nga aglaban kayo. Di mo't agayan ayat tan Hilda. Ngam apay nga entertain ang pailang dahito a tao. Ay, kwa. Lukas ta. Dua kamay nga inaklon mo, Hilda. Ay, kwa. Sumungbat ka. Dua kamay nga inaklon mo. Ay, ita kayon. Awan kayat ko kada kayo. Hilda, magsubli ka dito. Delikado. Baka siyak ti lugo banda no ibagak tagpaiso. Kabut-butang madagita nga duwa. Sinay, anak ka. Nya jay kunam. Agawid kan. Una nang, agawid akong tadon ti urnong ko. Ay na, nagsaya atin ngay anak ka. Kay, sabtun da ka kaday, anak ka. Katuin mangkita kayo iti arkilan yung halugan.
Jay van nga napintas da arkilaan nyo. Han nga jay bulbulok nga lugan. Jay espesyal niya. Ay, anak ka. Adaw di tati mabalin nga arkilain. Kahit anyat pasalubong mo kanyak ngay. Ada mo laing. Kat siyempre mabali na yamat nga awan. Sige nga ron dagsaga na akon. Ag-impake ako, nanang. Ay, agawid man ay ikanakak kabagays. Wain manong adawr. Kaslakunad na asaan nga agsubli ijay abroad. Anya, apay kanungay. Nauman agtrabaho ijay. Ay, sa bagay, narigat nga mintag trabaho ijay abroad. Napadas ko na tayo. Di ka makarelax ijay. Ano ti oras ti panagtrabaho ngam ti panagina na. Pagling itam iti hostel ti kwarta ijay. Ay, sana bale, manong. Ta nakaurnungin jay anak ka. Oray sanad nga agsublay. Mabalay. Tagnegosyo ka naon. Aya, ay kit mayat nga rod. Ano kasta ka ba guys? Sapten me intun bigat ni Senay. Umay ka, manaw. Ay kit wala. Sumurtak man nga raw pagpaspasyaran ka ba guys? Sige manong, taado tayaw amapan ijay airport. Umay-may nakabagis ta nga inggakan hilarya. Kanda kiti daduma akakaanakan ta. Malala, umay kalumugan sa inay anak ka. Ay na, kailiw na ka una yun anak ka. Oray siyak may liliwak unayan kada kayo. Kat makinlugan nga ito inabangan nyo. Lugan tay bayaw ni insan mo. Mabit lang anak ko talo kataktivan, wan. Hello, kaanakan. Kumusta? Adumat gayam ti kadwayo nga imay si mabat nanang. Uwe, nanakaw, takayat damot ti sumuraw. Pagpaspasyaran da ka na dito'y Manila. Ay, iri ka pimampay lang to daw ti Van. Anya kayo matan nga. Api nga nag-ado ti ang kuyog yung nga tatao. Idi iso pa nga pakpakan nakdagita. Ay na, sana balik ta itamot laang anak ko. Gastos matipampanunutan nyo nga. Uray, taado mo ti kwartam anak ko. Abay, di ka kadiagim ibot tama di ti kasta anak ko. Agbiro kayo nga ro diti turo-turo nga panganan. Diyan nalaklak at imakan. Kabagais, gimatang kayo iti materialis. Pangusaran nyo ka nagayay. Pagpatarimaan may man iti balay may manaw. Ha? Anya tarimaaran nyo iti balay akot kaaramin. Ay, sana kontinto jay ka anakam. Pagbalinan na kanu adwa akad sa aran. Anya? Kaya't nati medyo dakil abalay manaw. Damo de kwarta na Sa bagay mo't kadi Sapay kunak nga umutang ako maiti kwarta ni Sili pagpaduktot ka. Ay, kay bagam kan kwa na manaw. Ado mo ti kwarta na. Suapat check. Pautangan na kaday jay. Daurnong jay anak ko. Ay, usarak mati kwarta, angkal. Agpasimpak ngamin iti balay. Katne, nagastos mat gayam tagpa-repair. Kunak na da maipautang mau kaanakan. Ala, sana bali nga ruday. Ay, pasensya kayo na, angkal. Ay, dito lang ati maited ko, batsop nga imported. Ay, pag yamanak kaanakan, sige nga raw, mapanakaw. Hanyo man ngamin nga ibagbaga kadagiti kakabagyan tayo nga adaw ti kwartak. Tapno handak nga umayot utangan, nanang. Ti pang ibagaan nyo nga adaw ti kwartak kat dagijihaan nga agut utang. Ay na, proud mo nga rod ken ka anak ka. Gamin, manula tawan mo ijay abroad ka. Nakaurnong ka adagos iti kwarta. Manut urmong mo nga ada milyonis ay. Kat adan Ay, wow! Nagmayatain. Talaga ka day, adi ka nagsubli ijay abroad, anak ka. Haan nga rodan.
Idtuya kong tag-businessak. Auntie, ad-adapin mintas ibalayo ha. Pinadakkel yung matan iti uray lang ha. Ay, Wan, palasang ka. Tapakakit-kitaan ni Sinay, itinatgadan na ijay abroad na ijay. Ay, Juan. Anya trabaho ni insan sini ijay abroad ngay idi? Di mat katulong ni insan ni Jay? Saan? Caregiver jay kasinsin mo. Kasla nurse mo tun, kas jay. Ha? Dakkel siguro ti sweldo na idi. Iso anak kaurno nga dagos. Ay, wanami Nagbiit nga ro na nakaurnong jay anakaw. Naimpud nga main. Amo na ti agurnaw. Naimbag man. Ay na, makapaapal mo ti kasinsin ko. Ay, kahit agsalo kag kamangamin ami No, kaya mau de agabrod kamay. Ay, awan mo't ngamin pag-abroad, auntie. Mayat kumaan mo pautangan nak ni insan sini. Tay karigatak ti manggad ay balasiw taaw. Gay na. Ado, ti paggastusan na itamiya. Ang tapno di mo kungkuna. Padasumlat ta at mapanumutang kan ni insan mo. Barang pautangan nakakanakan. Ay, awan, akasinsin. Usarak ti kwartak. Ag-businessak ngamin, kan gumatangak itilugan ko. Ay, imbag ka pa'y kasinsin. Napintas ti Biag mon. Bigla mo ta bimaknang kan. Kad talaga nga kasta, nagagat ka. Nagagatak ngamin. Kan nalay nga diskarte. Iso nga ti urnong ko nga kwartak, nagbambanugak tayo dya, kasinsin. Nagrigatak nga kusto. Baka ti amuyo kat pinidpidot ko lang ti kwartay dya, brod. Ay, han nga agpaiso deta. Ha? Ni ala, saan mo't insan? Taamok mo't tirigat yung trabaho ijay abroad. Usto ano amom gaya minsan. Narigat nga talaga. Iso nga hanak nga agpautang sa pay kumata maawatan yun niya. Tani, talagang ada pang usarak iti kwarta. Pasensya, kasensin. Okay lang, kasinsin. Makabanog mo ti agdalos dito ibalay. Nanang, apay nga kaslan napakpaksuyan kayo? Nabanugak nga ro danakaw. Agasum ta up and down nga ya dalusan dito'y balay. Ay, marigatan ako mo'y tanakaw. O sige, ala tayo langan iti katulong. Ay, alamang nga raw tanay, apaw. Marigatan na ka talaga, anak ko. Bumakita mo nga minay. Kumapsuta kaon. Ang kumat ngamin nga masangot aglinis, tani. Ado ti rugiak nga business. Ada ti gatangak nga pwesto tinatang ijay tsindaan. Duwa nga pwesto ti ginatang ko. Prutasan kan natangan. Kano kaskas ano kat manglukatak pa iti pakanan. Ay, sino nga iti alaen ta katulaw? Katagbirok tayo Siyak kuman ante. Ang agap-aplayak mo't ngamin para abroad. No, adan tumakitam balasang ka. Bagaan nagtaw, no adaan mo ngagsapsapol iti trabaho. Why? No, kayat na ti agkatulaw. Ang wananti, ibagak to no ada makita. Mia! Ha? Oy, Ella! Si Kamot Gayam! Kumusta? Long time no see, ha? Win nga ron, kasangsangpot medical man. Nagbakasyon kayo? Wen, ngam, dito kami lugar tayo nga agnaud, Mia. Saan kami nga agsubli di lugar dalakay ko? Tanagrigat mo ti Biag ijay. Narigat ti Biag mi dito ngam narigrigat man mo ti ijayan. Ay, kadusto, Tanagsubli kayon dito, eh. Nag-aawid mo to ni insan ko esini. Nag-forgoodan. Ay, wanan niya. Nag-abroad gayam idi. Nag-beat mo to na nag-for good.
Masadot ka nun nga trabaho di abroad. Ngam siya, agap-aplayak pa'y laang. Kaya't kumuti agabroad, bari makaurnunga. Ay, katala good luck kan ka, friend. Ay, agbiro ka kiti pakilabaak dito eh. Taisupay titangdan ko. Ay, apagiso! Agsapsapol da Zene, ti katulong da. Amang ano kaya't mo ti agtrabaho kadakwada. Ay, kastaya. Ay, talaga mo't na Jaseni Pimintas talagang tibiyag na. Wan, bikmak nang idi nagabroad. Nakaurnong mo't adagos idi nagabroad si ka. Dakkel siguro ti sweldo na di pagilyan ang naggapuan na. Wan siguro Malangarod, baliwan tanto ti agsarita tanay, agdardarasak. Ada ngamin samsambutak, friend. Kasaritam ton aji kasinsin ko. O sige, mapanak to'y di balay da, friend. Ala, si kadaytan, Ela. Wi, apa yung anak ko tong kan ngimisit ka? Kan bimakat kamatanan. Gagangay na tadagamot ngamin ti pagtrabaho ki di lugar dalakay ko, Zeni. Kat mano ti anak yun ngay. Duan Zeni. Ay sus, nakiasawa kamot ngamin iti pobre. Di big time kumangamin Kaslasaan mo nga si kadata. Nagpintas ka di high school tayo. Gagangay na Zeni. Kasano ngay, kayat mo tagkatulong ito'y balay. No kayat mo, umayak laangan makilabada. Kan agdalos iti balayo. Diyak ngamin mabalin tag full time akatulong, friend. Ayaban naklaangan no kasapulam taglaba. Umaya ka dagos no kwa. Ayan, sige, mabalin mat kay dita, kabalan pa'y mat kay dininanang ko tagluto. Agdalos kan aglaba lang ti pakarigatan na no kwa. O sige, ayaban nakto nga road, friend. Umayak to aglaba. Kat umay ka no bigatan na. Ay kat mo na, sa paag ti umay, Zeni. Pakilabam man da ito'y kurtina ken ap ti kama ken pikpigad, Ela. Ay, wala na. Isublad ko alaban no madamdama. Palpasak pa na gito'y baduyo ken ni Zeni. Ay, Ela, pakilabam man dato'y nagito underwear ko nga naurnong. Idisukid to yan niya. Ha? Uwan, sige lang, Zeni. Kano malpas ka nga aglaba, agdalos ka niya. Oray, overtime kanto. Tapno malpas mo niya. Ha? Uwan, Zeni. Awan problema. Ngam doon tsak malpasita, mabalin siguro agsubli akin tun bigatan niya. Ay, hana, palpasan mo ta. Talangan nga duwa nga aldaw kay dinti bayada kanyam. Hana, isong ay lapas mo amin nga trabaho tadta, Ela. Dahito titangdan ni Ela nanang. Yang kayo ito din. 350 lang, anak ko. Nagadumo jeli na baan na, ken nag-overtime pa'y. Ay na, agbibisin iti kwarta day jay. Baka tadtalang kit di pa nga makaigamit iti kasta kadakal ti kwarta Iswa sigurado nga kayat na. Maragsakan kit di Sige. Alang nga raw, anak ko. Nay, narabyan ka manay na naggapo dita balay da sa inay. Balasang ka. Wen nga rod, tata. Ado nga mintili na baak. Kan nagdalusak pay. Kan nagluto akiti pangrabyanda. Sana bali ata, dan sa amot bayad ti overtime mau. Ay, jak manam mo. Jak amo no karaman iti pordiyak ti bayad ti overtime ko, tata. Apay, mano ay ti itangtang dandakin ka. 350, tata. Nay, nagbasitin ngay. Nagano ti kwarta na di aka anakak. Ngam kastalang ti itang dandakin ka. Sana bale? Makatulong mo tan aday ti agatad kada kami. Matulungak ti asawak nga uri kaskasano. Ibagam abayadan na ti overtime mau. Nagsapa ka amapan sa marabyan ka nga agaway. Ay, awan malugi ka balasang ka. Saanin, tata? Kababain mo't. Ken maysa, ipagpagapok ngamin iti panaggayim kini Zeni, tata. Aggayim kami ngamin idi agkaadalan kami pay laeng. Ay, awan.
Maday tar aramiden di ka anak ka. Imbis am asyan ken ka. Saan ta kasla iroromen na ka balasang ka. Ada akon, Zenny. Pasensya kan atan ni naladawak basit. At dapat ngamin inaramid ko ije balay itay. Anya matdata nga intradam nga. Nagladaw ka. Ibawas ko iti swildom ti pan nakaladaw mo ha. Ha? Sige, sumrakan. Paspasam ti agunay. Kantarimaan ng matagdalos ha. Anya mati pa nagdaldalos mo nga. Parparaw pa umat. Tarimaan ng mata. Isimpam amin nga may simpa. Punasam ti tawa. Kanamin nga sirsirok ti lababo. Kama. Punasam amin nga tugtugaw. Uwan Zenny. Matungpal. Darasam nga lapasan dagiti trabaho ma. Tamapan kanto ija palengke. Tulungan na kaagla ko ijay. Uwan Zenny. Han nga gaputa agka-eskulaan tayo di kat mawawatan ka nga kan kanayon. No adahan mo nga maaramid. Sa balitatan. Taag sa balin ta estado ti Biag ta ela. Pasensya kan Zenny. Di mo na ipasig ti bagim kanya ka. Hangkang agkampante. Tabus naktadtan. Hantan nga agka-eskwelaan. Mia, pakibagam tuman ka ni insan mo, Zenny. Jack pa'y lama ka umay balay da itang aglaba. Awan nga min load ko, iso ajak maitex. Anda nga min biglaan na lakad ko. Katuan sagpaminsan kan samot ta na mapanadya balay da, friend. Samot ta na saya at itrato dakin ka. Anda nga min nadamag ko kay. Basit ka no ito datang dan mo nga glablaba. Awan kanyak tayo, Jay Mia. Ipagpagapuklatan iti pa nagkakaadalan tayo kada Zenny. Iso nga okay lang nga ore basiti itod na atangdan ko. Nauyong sapay ka no ni Zenny kinkan. Pasensya kan nagbaliw nga min ti ugali da idibimak nang da. Awan kanyak dagita. Adala nga min pakakumikumak. Iso asag paminsanak laang na makapaniji balayda. Nohan nga umay dihan lang. Adu matimayaban nga matangdanan ita. Gimuran sa mo tinjay gayim mo. Kat gumura lata, no gumura. Awan bibiyang ko. No magipit dahi baka asit ganak matlang. Agdawat iti tulong kanyak. Mabit lang nanang. Adawag ko. Apay nga tadta ka lang nga umawag, darling. Wading ito kasi ni maunin ay awag ko na itikan ka. Ni, apay ngay. Delikado. Naluktala ng dasawak ni may papan ka na ta. Kanda iti kwarta anay itikukin ka. Anya? Uy, apay nga min nga hangka nga nag-ananad. Wading ito kasi ni impost na pa yan nagitiladawang tayo di social media. Anya? Ala, apay ngay? Kasano da ito yan ngay? Kababainan Kati may sapay aparikon. Kaya't naasublien nagitin inted ko ken ka akwarta. Anya? No kasta, saan mo nagbanog ang tinagado akwartam? Inted amin ti sugar daddy mo. Uwan nanang, mababain ako na yan. Inwaras matan di asawa na ti picture may iti asawa na. Imbagbaga na pa iti nga kabitak. Ayan yan. Talaga nakababae na nakaw. Ay, apay ngayong akasta. Ada mo gayang palimod mo, anak ko. Sorry nanang, nasisira pa kiti kwarta da di nga lakay. Nabuandan dito'y lugar tayo ti amin, anak ko. Kanya nga raw da. Ano sama ti machismis? Di ka mo ngamin nagan-anad, anak ko. Agbababawi ak nga ron na nang nalpasan. Hankon nga malinisan tinagan ko.
sino ti masabat ko nga naka-uniform iti bado ti maestra? Si kamat gayam data ila. Papanam, apa nga kas ti badum? Inakagisuro na, Zenny. Ha? Apay, maestra kaya, ila? Wan, iti kabayag ti kaawan ko idi dito lugar tayo. Iti sakbayan na ki asawa, nakalpasak iti panagadal ko. Iso na laeng ta saan naka nakapasa iti board exam. Ngam inulit ko. Kat kaasi ti Diyos, nakapasa akon. Iso ang nagaplayak kat naawa takmat, friend. Ha? Kasta aya? Iso pasensya kan Diyak pala umay makalabay di balayo. Haan akon nga agpalaba taawanan pagtangdan ko. Kan kababainan kanyam. Ay, maestra kamat gayam. Diyak lang pagarup nga nakalpas kamat gayam iti iskwelam. When friend, saan mata masapol ngayon nakiwarwaragawag dayta? Ngam, aguray ka. Anya di kunam? Awan pa ng dan mo? Di nakman rabakan. Kat no nagado business mo ijay ini. Awanan Imbayad kun iti utang ko dagi jay. Ha? Amumot siguron tinapasama kanya. Talim mapayag ti daga iti lugar tayo. Ala agpapigsa ka. Masapulan na tipker ka kanayon. Tapno masarangat mo dagiti panubok iti biag mo, friend. Ay, agyamanak, friend. Mababainak lang takas-lakas sino nga nang ibaon-baon kanyam idingam tadta. Nabalik ta dan tilubong. Si kanti mayat ti trabaho na kat siya kat bakto si Romanan. Sorry, Ella. Ala, awan kanyak dayjay. Alakat nada ka sa pulam. Ibagam laang, friend. Barang anda maitulong ko ken ka. Ay, agyaman ako na, Ella. Nagsingpot ka nga gayam. Ay, laklakayan kayon. Ngam da tao pa'y lati mangilaba iti kawusyo. Anyaman ti pagmurmuryutan yun ayan anang. Di ka pa'y lang amin mga sawa, buyeng. Tapno adda para labam ken para luto iti kanam. Nagmayat ket ti kastabyag mon. Agbulak-bulla ang ti pagalistuam. Di kay kadisumanir mo nanang. Gagangay na tabaruak ket nga road. Wen ngam bumaketak meten buyeng. Jakun kabaelan ti aglaba iti adok. Tanasakit meten iti saka, siket ken imak. Iso ang mga sawa ka man laengan. Wala nang, di kay madanagan tayo nakagbirok iti asawagaw. Sige, inakaon. Tamapan ka man nagbulak-bulan, buyeng. Inak nga rod agbirok iti asawag. Bigbigat nga agsersermon kayo, nanang. Ay narita anak ko. Maistresak iti kabsat mo ani buyeng. Nakaro ti kinasadot na. Jay laag bulak-bulan ti pagalistuan na. Awan mo dengdenggan na pamagbaga. Ngarod kanayon ko abagbagaan. Ngam awan mo't dengdenggan na apulos. Ibagbagak pa yun ang mga sawa ko man. Tanay, lumakayon. Kasano ang mga sawang ay, kat di nan sama mo tagaram. At damat cellphone na anak ko. Di iso ko mati o saran na nga agaram. Ay no pasaray ibati na ti cellphone na ijibalay. No sumurot kinila kay kong agbiyahe. Kasano ngay nga agaram kawan samot asum na iti babae. Ay, anya nga taaya ti pamayak iti dayje akabsat yu anak ko. Bumagon kaditan buyeng ta sikaman ti mapan agpastor. Jak kabalan ti magna ta simrumanan ti arthritis ka anak ka. Masadutak. Masakit ti ulok tatang. Kasano adi ag sakit ta ulom buyeng. Ket nahang uber ka manen. Kastala kanayo nun ter aramidam. Di ka pa'y tumulungan iti trabaho. Nagaduman nga ibagbagayon nanan. Na kayo man langan ti mapanagpastor ta maturugak pa'y. Nasakit na talaga ti ulok. Oray kamutin buyeng. Di kalagnak-nakam. Kastamlatan iti agnanayawn. Aglaklakay ka akasta. Ay, di kalagbain.
Nanang, apay ada kayo tinapan nagiwayway itinwang? Ayan ni Buying aya. Adday je balay mayat tituturugan na. Agatritis mo't ni tatangyaw. Na, anyat urasan maturog pala ni Buying. Nahang ubermanen iso nagrigat amariing. Itultulok yun to mga mintikasta. Ay, agruam ungtan yung amin nanang. Ay na anak ko, maumaakmet nga rod. Dinak mula dengdenggen. Makabannog ti sumanermon. Nanang, anda ka di pa di siyempo aginatang yaw? Naibusan, apay. Agtrab-trabaho kamat, ta sumursurot kamat nga aghel-helper kin ni bayaw mo iti biyahe na. Ngam apay adi ka makagatang iti syampom. Awan nga rin, naibusan idirabe iti kwartak. Nainom ko amin na. Ay katanusam nga rod ati saan nga agsyampo, tawan mo't gayam kwartam. Bakit? Apay ngay, di mo't agawi dun ni Buyeng. Kunamot ni Rita nga dakano dimagasan na abarkada na ijay daya idinalpas ti biyahe na. Kastaya. Makapadanag mo't di tao. Ay nalakay, di ka madanagan. Talakayin abaro dya anak mo. Saanan nga ubing abasay. Uban mat ka di Ang nungay na bartak manay. Tila tinurturunan. Saan? Tadda ka no ijay balay ti barkada na. No kasta, di pa nagawid ni Buying, nanang. Ay, saan pa yung araw danak ko? Umumyan siguro na ije balay ti barkada na. Tay sumakan no ti kanayo na pagdagasan na. Tunggal malpas ti biyahe da kanila kay ko. Di na pa ilang arod alaan dagiti kawas na. Tagyanan ijay, nukasta ti kayat na. Lay, magmantal na kalagip ka nagawid Buyeng. Wala tatang. Ayan ni nanang. Adda di talikod ti balay. Agpakpakan iti manawk. Apay ni nanang mao. Adalay bagak tatang. Nanang, bumulod ak man iti kwartayaw. Apay, katadamot sweldo manak ko. Apay nga agbulod ka pa'y laang. Pangusaram. Naibayad ko iti utang ko ti sweldok. Bumulod ak ko may iti kwartayaw. Tapang allowance ko laang. Isublik tumot laang no sweldoan nak man ni bayaw. Na, ay kat siguradom nga isublimot laang anak ko. Tanay, kakaiso na laangan anabat-bati akwartak dayjay. Wala nang, di kay kadi madanagan. Nanang, adamot ibagbagada nga arman ni Buying. Asino kumangay day ta anak ko? Jak mga rodam mo. Jak mo nakit-kita. Nangagkulaang nanang. Ay kat nasaya at ano kasta. Tapno mga asawa mo't ni Buying anak ko. Wen nga rod tapno anda ko mamangan anawa ken kuana. Buying, asino nga ijay ar-armom ijay daya. Adamot ibagbagada nga ar-armom ijay. Anya mo dahil nga ibagbagayon nanang. Awan mo tar-arma ka dyan. Kat isumot ti imbagada kanyak. Patpatsin niyo mo. Andaya, awan nanang. Bakay, apay agpaiso aya nga da bambantayan ni Buyeng ijay daya. Jakam mo tay di na magkukot awan ko na namag. Kuna damit na dayjay kanot ni subli-subyan na ijay. Jay sabsabungan na babae. Ay jakam mo lakay, nuan niya ti pudno. Tawan mo ti aminin na. Kay kasta, na mga no istoryada lang nga raw bakit. Nagawid ka din ni Buying, nanang? At damot itay, ngam idinalpas anagdigos, pimanaw manen. Ay, kastaya. Ay, adda ngamin na ibaga nila kay kanyak, nanang. Idinagbiyahe da kano, adda dinagas ni Buying a babae. Kat nakilugan ka dakwada. Anya, ay pudno nga rod nga addan nubya na. Wen nga rod. Ka nasaya at ano agpahiso, nanang. Sindaw, addan samot ten nubya ni Buying. Paikit na sayat ba't atap no mga sawan. Kay kayat kaw no mga sawan jay anak ta. Wen nga rod
Basta nasaya at ti ugali na at ti asawaan na. Saan asa daw? Kantay na singpot ko ma. Ay, wan nga ro da. Uray saan ang napintas. Basta nasingpot. Anya, bakit? Wan alakay. An-anum tinapintas no sadot ken bastos mag. Uray agba aklatan no kastan tumut laeng ti maasawa na lakay. Birthday jay kaanakam no bigat boyeng. Agpasken ka na da manang mo. Ipasyarbon to matay no biyam atap no maam-am mo mimay. Awisam no agpasken da manang mo. Adaya. Awan mo't no biyak tatang. Masino aya tinangin dandanon kada kayo tiday ta adamag? Apay aya ngay libak mo pay laang. Ibagam ka din tagpay sa walakaw. Awan mo't dakas na. Pakaragsakan mikat di ano at dan nobyam anak kaw. Basta awan nobyak tatang. Awan. Iliblibak mo't ni ading mo nga addan nobya na Rita. Baybayan nyo nga min ananang. Diyo apuraan namang yamam mo itinobya na. Tagdisnudon tumo lang dayjay. Kaya't may matla ang ama-amuan ti agpayso anak ko. Tano bilang pudno day di adamag. Pakaragsakan milaunay. Adda nga rod nobya nan. Nga miliblibak na. Saan pa siguro ang nakasagana Mangal-ala siguro iti timing. Manang, mangisupot man iti adobo kan dinakdakan na nabati iti sagana nyo. Aga mangala kalatta dita na buyeng. Kandi mon isupot. Ikargam latta dita platon. Saan manang, isupot ko. Na, pangipanamaya. Ape masapul nga isupot mo ka nagasidag mo ti balayo. Kwa, balunag iti ayan ti barkada kigidaya manang. Aya, aga ala, mangala kalatta ditan. Apay, napanan ni ading mo katrabiin, Rita. Mapangkano ijidaya. Ijayan ti barkada na nanang. Kasla nagbalkot pa'y iti masida. Wan nga ron. Nang isupot iti adobo kan ginakda ka na si daanda kano ijay. Si daanda, wano pulutanan da manan. Inuman nga tan ti aramiden ng jay adem. Nay, ada ka mo buyeng barok. Hala, sumrag ka. Agyamarak na. Aywan, ato itin supot ko amasida. Nay, naggapuan da ito ngay. Iti balay da manang ko. Nagpasken da ngamin. Iso anak isuputak mo tan ay ti para kada kayo. Ay, ayan ka din ni tinang nana. Ay, ada ijay silid da. Mabitlaan, taaya ba? Imbag ka nakaumay ka manan, boying. Huwag tinang. Intuludan kayo iti sidaan nyo akarne. Ay, agyaman nakaboying. Nakababain paikit din kan ka. Si kakit di mat. Anya ko matipagbainam ngay. Di ka agbabain kanyak, tinang. Nakadungdungo ka ngamin unay kada kami, boying. Banag apakaragsakak la unay. Boyeng, agdamagak manan Katsapay ko matadikan aglibak pay. Amu kon ti damagam manang. Nupudno nga danobyak. Ay, ibagak man langan kag paiso. Uwan, manang, adan nobyak. Adamo ilagayam. Nga mapay nga iliblibak mo pay lang kadananang kantatang tikadat nobyam. Di mo pala ibagatag paiso. Saan pa nga ita manang? Basta di mo pala ibagbaga. Sa anak pa anak kasagana. Urayak ti umno apanawin, apanangipudnok ti amin kadakwada. Apay, buyeng, kasla burido kamat, barok. Kwa, nananora, adalang pampanunutek. Pampanunutem nga. Ti may papan kada kami iti anak yun na. Naamuan da kami nan iti balay nga adan nobyak. Kaya't da am-am ni tinang. Ay, katsi ka, ano nga ipasyar mo dati nang ije balayaw. Tanay, kasla magagaran dyan anak ko makamaam mo kadagiti dadakkel mo, baraw. Wento na. Saan pa siguro nga ita? Boying, kaano ngay ayam amunak iti pamilyam. Saan pa nga ita, tinang? Adan tulat ta panawin. Apay, adda ka
di parikot, buwing. Awan? Basta isaganaan ta pa yan na yung bagday ta. Saan ta kumabigbiglaan ida? Magbusbusinan ni bayaw ka. Mapan kami nagbiyahe. Panawan kay manantinang. Sige, agan-anad ka, buwing. Tatang, adda namuak may papanitinobya ni Buyeng. Ha? Anya ka ni dayta, Rita? Balo ka nun sa mo dyan, nobya na. Anya? Balaw. Amo ka din ni Nanang Yaw, anak ka. Saan pa'y, tatang? Da kayo pa'y nang ibaga Tani, amangan no agungat no maamuan na. Punkan tayo pa'y napudno, no saan? Adda kami nanang. Kadwak da tinang. Nobyak. Tinang, iso ni nanang ko. Agmano ak, nana. Sige, sumrag kayo. Agam, adamot kadwayo nga ubing. Kabsat mo ka di balasang ko. Wano ka anakam. Anak ko, nana. Anya. Apay nga'y asaan nga imbagbaga ni Buying abalo gayam tinubya na. Nanang, relax. Agtanang kayo. Kababain. Amangan numangag na kayo tinobya ni Buying. Nagado amabalin na nga armon. Dayjay pa'y, ay anyamot taon. Saan nga pampanunot ti kabsat mo, Rita? Nanang, ay ayatek ni tinang. Iso tinakarik na akitipod no nga ayat. Di kag pampanunot, Buying. Nagado ababalasang di ta amabalin mo nga armon. Dayjay pa'y mo't abalo tinapilim. Lusyak, awan parikot iti dayta. Suportado akin kay tanyaman a desisyon mo, anak ka. Basta pakaragsakam lakit day. May sakamot asaan nga pampanunot sindong. Bakit? Anyat mabalin mo nga no iso ti kayat ti anak ta. Madlaw mo ta nasingpet ni Tinang. Wan tatang, nanang. Nasingpet ni tinang kanyak. Kan ay ayatan nak mo. Kat kasanulaangan ti Biag yun to, Buyeng. Di munto pa'y kabailan apakanan tabagim. Nangala ka pa'y laang mat itidwa apakanam. Sapay nakasadsadot ka. Agbalbaliw ako nanang. Di kay matanagan. Taggagit ako na kanayaw. Ala, di mo ikan kano ni Nanang, Buying. Gagangay laang tikas jajar na. Tanakla atla siguro. Di na ngamin pagarupan nakaskan ni Tinang ti inarang mo. Awan mo't ngamin ti makita kaparikot iti day tamanang. Ti mutlat kaadat anak na. Kan ti kinabalo na ti ibagbaga ni nanang arason. Kat no siyak, maawat ko mat ti anak ni tinang. Nakasagana ak atumakdira may kadwa nga amana. Wen, awan problema iti dayta ading ko. Iso pa ati dugam pa iti pasensyam ka ni Nanang. Makamiris to mo lang dayjay. Bakit? Apa yan, nagadayaw ti turong lagi ti matam. Akasla naunag ti pampanunutam. Jak pa'y la maaklon tinubya ni Buying lakay. Bayam ka din ti anak ta. No, anyaman ti plano na iti Biag na. Kena ko na naman ngagbalbaliwag. Madanagan aklaang lakay. Ta mga nudi na kabailan abyagan dagiti agin Apay, awan pa nagtalek mau kani Buying nga anak mau. Adamot kit di alakay. Likli ka mga main tag panuno titisan na nasaya at bakit. Anya ti amaw. Ang mga no agbalbaliwan nga agpaisaw. No kasta, plano yaw tag kalay sa kantinang biyambo yan. Wan ko matatang. Ay, kat kano nga ro ti plano yu apa nagkasar. Inton umay abulan ko man ananang. Uray simple la akasar. Tinapatag, makapagsimpa kami. Kano kasta ti plano yu akot makaamu kayo nga ro danak ko. Mayat kami kinitatang mo dita. Agyamanak, tao manugot kayo nga ikasar ko tinobyak na na. Kat isumot ti kayat mo. Awan mabalin mi Basta ti karima anak ko. Agsingsingpot kan. Una nang, promise.
Nanang, da kayo pa lang ti makamoy ti anak mi kantinang Tamapan kami pa ijibangkang talapasan min ti agmulay tinatang. Ala, anak ko. Sana balay, tanasingpot ti anak ni Tinang. Kun nakaayayat. Naglabid gayam nga ubing. Uray saan amawa-awatan ti bagbagan sa ulat tasaw. Wan nga ron. May kawa nga ron niya balayan niyo. Taawanan ijibalay da ti apu ko na. Nagbibong amin nga ubing. Agas ti bambanog ako nada. Tinang, pasensyakan no anyaman ti na ibagbagak iti kalabas balasang ko, wan. Idilaang dayjay, saan itan, tanapatig kayo umatan kada kami. Awan kanyak dayjay, nanang. Lipatan yun dayta. Kan gapukan ka, nagbalbaliwan to'y anak ko. Gimagatan saanan akas idi. Papanan na ngay, no di agbaliw, nanang. Sapay masikuga kun. Ha? Agpaisaw? Ay na! Adan ading ti anak mo. Ay na, kaslan tumala ko maiti anak mo kabibo ti ipas ngay mo akabsat na. Ay na, di ka nga rodonay agbambanog balasang ko Agawid ka adagaw, swan. Wen, nanang. Manang Rima, apay napanan di kabsat ta. Napan man siguro ijay balay ti ararmon na areme ading ko. Asino nga ararman na? Ni Juana. Kat asino pa'y kumangay. Nimot lahwana ti ararmon na. Ay, naglaklakay abaraw. Italaang nga makalagip nga garam ngam dayjay pa'y matahwa na ti arman na. Di la makapili mo tan iti ubeng. Un nga rod kasano makaputot no tay pada tamot ameno posti armon na. Tay kumaubing Ay, laklakayan mo dayja asukir. Imbagak lang arudan asaan aday dya ti arman na. Hangam natangkan mo ti ulo na, manang. Apay alap dandak nga agarem. Kayat ko nga ron may tapadasan ti makiinlayat. Lakaya kaon. Pagbigyan dak kadimay. Uray jak mga sawa, basta mapadasak ti makiinlayat. Saan da kaalapdan nga agarem. Basta pilyom kumamot ti armem Tani, laklakayan kan makiinlayat. Kalpasan na, padamimot bakit ti armem. Kasano makaputot ka ngay no kasta. Iso adi ka lamangas asawan no kasta mo laeng. Wenmat nga main Rimo ading ko. Kita anay babakit kamin kani Manang Rima. Lakay kamutan. Naimbag kada kami ata da anak mi mga iwan to kada kami tun kumapsot kami. Si Kangay, no bakit ya sawa awan awan mga sikasukan ka. Iso atay ka ubingan na ti armem tay aganak pay. Tapno makaputot ka pa'y mat ang auray kaskasanaw. Ay, mabainak nga agaram iti ubay. Imbaga kaya tindak lakaya kaon. Kung sa anak mo ta pensyonadaw, ta naimbagla ko mamot ta pagkarit ko iti arma kabalasa. Iso ajay bakit laangan iti arma ta sigurado kaya tindak. No kayat mo, isapulan da ka iti balasang. Wen Rimo, adam mo may abalasang. Sino kumamot ngay? Ni Elisa ababaunan dalay lang anak ko. Makaas-asawa dayjay. Wen, ubing pa'y dayjay. Awang pa'y 30 na. Adan samot pangaruan dayjay. Ubing-ubing samot ti panunot dayjay. Saan mo't style na la dayjay. Ngam nasingput kun nagagat dayjay. Naimbag no kayat na tila kaya kas kanyak.
Kayat na nga ro, tanakuna na nga uray lakay, basta nasingpot kunana. Padasam to ka di nga arman. Wen Rimaw, numaaram mo ni Elisa akit. Naklunan na kagkasar kayon. Uray da kami kan ni Manang Rima taggastos para iti kasaryaw. Ha? Wenri mo, kano makaputot ka, uray da kami mulaang kiniremi ti makaamu amang suporta iti anak mo. Pagadalan may, makaputot ka lakit iti may sawunudwa, mayatan. Ha? Uray dua, tasaggay sata iti suportaran Manang. Ay katun lata. Tulungan tato'y kabsat ta, takaasimot. Data ti agpinpinsyon, iso adata ti mang tulong kan kwa na. Kan iti agbalinto nga anak na. Kayatan ko man ni Elisa jay kabsatan niya, Manang Rima. Wan ko mga ro, tano ni Elisa ti maasawa na. Pag naudin tanto ita dito'y balay, tapno libre ti babaunin tayo. Wen nga rod Manang, nairwam ni Elisa iti trabaho ti balay. Ta nagkatkatulong ket nga rod. Addanton para luto, para dalaws kan para labatayaw. Wan ag naudda iti libre dito'y balay. Di librin to mo ti panagtrabaho na dito'y. Wen na Manang, may mayat mga dayon ni Elisa ang da Juana mag. Bakit ni Juana? Di nan kabalan tagtrabaho day jay. Wan kano inauna pa'y day jay ngumdata. Alangan mo't adatayon to ti mga iwan kan kwa na inton nakapsutan. Oho, oray awan na. Kino nampay Manang. Nalpas mo ka din tar aramidem, Elisa. Wen tata, it's time to rest already. Nasayat nga raw. At kami napatag nga ibagak. Ang sakbay na. Daman damagag. Ha? Anya ngay day tatatarimaw. Nungay at dalakay nga agaram kan ka. Kayat mo ka dahi. Ke dipindi ano nasingpot unuhaan. Sanang manapili kat. An-anwam ti ubing no barumbado mag. Awan serbina. Iso asyak. Uray lakay basta hampay ang matay. Ha? Kan siyempre, good boy akas jay. Kan jay medyo kabalan na pa'y kumama. Ha? Kabalan na tay. Iti trabaho amat. Kan jay awang kumapay ti sarukod na kas jay. Nungay ibagak kursunada ka, Elisa. Ha? Ay, agpaiso, tata. Ay, isa bagay, pensyonada na gajay dua kakabsat mo kay. Ay, owan inkarina nga raw, ano mga sawa ak. Ket isuda, tiaggastos iti panagkasarkaw. Kano makaputo takto ka naw. Isudan taw timang paiskwila. Ha? Wow! Nagmayat-matan? Swerte nga rod ajay masawam taw. Wan naswerte ka no kaya tinak, Elisa. Jagpaiso ngamin amay. Armanak. Kaya nak, tano siya ka ang pilpilyak nga rupa. Ugali ngamin tikit kita kat. Sana rupa. I love you nga rudan, Elisa. Ay, I love you to Sana kung nagpakipaw ta sangbutan ta ti panawang. Makitam di kinayat na kanili sa Rimaw. Wan nga raw. Jakmat ni namnama akayat nak. Inaklon nak matadagaws. Kasano, tulagan tayon ti kasarya. Ay kat na kayo Pasensya at awan mo't kwartak. Amo yumait nga awan trabaho kung sa anak-anak kaadal. Iso nga awan pensyon ka wakas kada kayaw. Sana problema dayta. Da kami ti makaamukan karimo. Demon problema ang ti magastos. Da kami kiniremi ti makaamu iti amin. Ading kaw. Dinurugan yun tumot ni Uncle Remo ang mangaram kin ni Elisa nanang. Anya ngay ita, agpakpakadan ni Elisa ababo nun.
pumanaw ka nun dito'y balay numalpas ti kasardakin ni Uncle. Ala, ano sa buntag sapol iti kasukat ni Elisa, anak ko. Tani, nagginusto da mo nga rod. Tilar-aramidan nyo. Laklakayanan ni Uncle, ngam pangasawain nyo pa'y lang amin. Kaasin ni Uncle yo. Noawan mga si kasukan kwa na intun nakapsutun. Naimbag ni Elisa, tanasingpot da jay. Patsyak adinan tubaybayan ni Uncle yo, anak ko. Aping amin asaan anang asawa iti kaububingan na. No kaano alimakay, isumatan ti panangasawa na. Anya nga rod, naladaw nga rod mo't nakapanunot ang mga asawa. Pagbigyan tayo, nanako. Rimaw, pagyanan tangay numalpas ti kasarta. Agyan ta ka na, di balay may. Ha? Ijay family house yaw. Di, kadwatan dun nagijay pensyonada kakabsamaw. Wala. Uray ta na tayo laang tagakabalay. Apay, di da kaya tagyan ijay babalay nagijay nakda. Nagdadakkel mo ti babalay nagijay nada. Di da kayat. Kayat da ka na, tag na di family house may. Mas komportable da ka na. No da kami, nagkakabsat tagakabalay. Tada kami nagitay manugang da saan da akaalaan. Ay, wana. Kasla nasing pamaki, di da manang rimi kan manang rima. Di da masiguro apaan nagijay. Saan? Apay ko mga apaan da ka. Kat no kayat da kalaunay apara kanyak. Ni Juana ti ar-armak idey. Di da kayat ni Juana nga agbaling nga ipag. Sika ti inrito da kanyak. Iso nga inaram ka. Ha? No kasta? Ni nanahwana, tis tayo asawaam. Saan? Inaram ko lang tinamindwa. Ngam linapdan dakdaman ng remi kan manang rima. Di na kayat ta bakit kanaon. Sikati kayat na ta ubing kapay. Napilitan kan sa mula nangaram kanya, krima. Saan mo't sikakit di mo't. Nakaragrag sakak nga raod ta kinayat nak. Jak ninamnama akayatan nak tikasken ka nga ubing. Iso nakaragrag sakak. Ay ayatin kaunay, Elisa. Ita, tanalpasan ti kasaryaw. Ingkarimikan ni Rimaw, ada kami timang suporta itagbalintong anak yaw. Elisa. Ay, kagyamang kami ano kasta manang Rimay. Agyaman akmanan ka na kayaw, manang kao. Kat agnaed kayon adito'y balay, tadakkel mo't to'y family house, Elisa. Sa inyon a problemaen ti makan, tada kamin ti makambo. Tanay, maasyan kami ngamin kinirimo akapsat may. Taawan mo't pagsapulan na, kan lakayon. Marigatanin nga agtrabaho. Naimbag lakada kami, tagpinpinsyon kami. Katangay adakan dito'y balay, Elisa. Sikan ati makamong agdalaws ka nagluto, anya. Sana balay, ta nalaing kang agluto. Ay ka, una. Sa mga problema day tamanang. Kan inayon mumutin pati panaglaba, anya, Elisa. Ha? Agawa na manang. Kat, anya matimak ko na marimaw. Ay kaunlat ka Paspasurot kami latta ka na kayo ada kayo matipagtaudan ti kanan may. Saan ko maasakitan tinakam yo ti bagbagame, Tanay, awan apulos gastusin nyo dito'y balay. Tada kami amin ti manggatang iti kasapulan nyo. Basta ni Elisa ti agtrabaho dito'y balay. Aglaba, agdalos, kan amin ang. Awan no isot ko na yaw manang. Nakaluto kan, Elisa. Nay, nakakulmog ka mo dito'y lamisaan, dito'y kusina. Apa yan? May maya, dito nga pagkulmugak ta. Asid dagiti lababa pagbakwarak manang. Ha? Apay, anyat marikrik nam aya. Ikaw, aginawa nga minang. Agpaysa. Nabiit ka mo't anakargaan, Elisa. Huwag nga rumanang. Hangam na madmadi magdirinak. Aglaladutak. Iso pasensya Jak pa'y la makadalaws, makaluto kan makalaba.
Nagriga mga mintaginaw. Adupit ti kayat ko akanan. Nagriga talaga. Ala, anusam, naimbag tula numalpas ti panaginaw mo, tamayaton. Ala, aywanam nga ron ta sikog mo, ah. Manang Rime, kwartayo man tayo na kumatang iti native amang ka, iso ti kayat ni Elisa akanag. Apay di mo lamalmalpas ti panaginaw nan. Manaw abulan di tiyan na naya. 5 bulan sa amutan. Un nga raw, ngamjak man namaw. Sensitive samot nga aginaw di asawak. Pasensya kayon na kayo pala ka ni Manang Rima ti makaamoy ti trabaho di ti balay, taas asikasuk mo ti asawak. Naringatag, ang mga numapukaw pa di anak may. Kakaisuna ang nakapututak adagos. Ay, hala. Di pa'y lang arod singin ko matipas ngay na. Tapno mamaminsanan. Tauray hustawn. Manang, Mabitlaan tayo nakalaan ti igatang mo iti mangga. Duan dagiti anak yo Remo, mabalinan day jay, babae kan lalaki. narigat agkare manang. Anyat kayat mo asawan, nayunan nyo pa ijay nga anak yaw. Jak may baga manang, tanay, napigsaak pa'y mat. Huston jay dua, tapnusan kayo amarigatan. Tane, sensitive mo't di asawam nga agsikaw. Manipod nagsikog, saanan ang makatultulong dito'y balay. Da kami mo't amin ang dagtrab-trabaho. Agluto, agdalos kan aglaba. Da kami pa'y timang patpatanggad kan kuana, takanayon kamot arumwar. Mapana kami nagsapsapul iti pakisideline nak, ngamawan mo't masapulan. Di nakmut kayat nga awatan iti konstruksyon talakayak kanon manang. Iso nga rod, ahuston jay dwa nga anak yo kabagis. Ay sanabali tain kariyo mat suportaran nyo dang itagbalin nga anak may. Saan aya manang? Masikugman meten ni Elisa, manang. Anya, ay sus, pinagbigyan tala nga rod idan ijay may katlong anak da. Ita, ninayunan da manan. Ay, di damot amot agtipid iti anak dagijay adwa. Upat taon tanak da. Upat tumatan na ti suportaran ta. Kasana, di sagdudwata iti suportaran. Kawana na, pagbingayan tamanan. Angam, kasano nga inumanayunan manan. Ay, sana mabalin na. Sana agapo taing karita adata timang paadal to kadagiti anak da. Kat anak damutin nga anak. Sana mabalin ti kasta. Elisa, agbakasyon ka pa'y laang ijay lugar yo, anya. May mayat no agsina kayo pa'y iti pagnaudan iti kapsat may. Tapno maliklikan ti panagsikog mo. Uray sumagmamanula abulan siguro. Ha? Ako, wala no kasta ti kunayo manang. Ikuyog mo pa'y latiburidat nga anak yaw. Agsubli ka ito no medyo dakkelan ti anak yaw, anya. Eko, wala no kasta ti kunayo manang Rima. Nay, papanam Remaw, nagdakkel tabagmaw. Inak man nagtrabaho di lugar da kumparek manang. Makikonstruksyonak. Kunakman no awan mangawat kan kang agkonstruksyon na kunam. Nasyan di kumparek kanyak manang. Sige, mapana kaun tanay aldaway. No kasta, di daan mo asimurot ka dito lugar may Remaw. Saan? Di nakpalubusan ano ibagak. Ay na, kailiw ka una yan Elisa asawa ako. Ay ang data dito'y salas. Di nakarakupon dito'y amag. Kababain. Ang mga numakita datandana ng kantatang. O sige, mapantangaro di Jessilyn Elisa. Narubwata mong dagiti ubing reme. Wen manang. Agsisi-arbid jay inauna ka anakanta. Ay, kaslamot mang rugita manen nga agpa-eskwelan reme. Ay, awan nga rod Tadama manan responsibilidad ta. Kadagiti anak ti kabsat ta. Ay, ni Juan alakuman tinasawa ni Remo.
Naimbag dayjay tasaanan ang makaanak. Kumaa, ngaman niya nga raw, daditan. Ayos lang, no may sawan no duwate anak da. Saan mo't siguron nga agsikog ni Elisa, ta nagbakasyon pa ilaeng. Nay, adda tao manang. Umunag! Anda kami, Manang Rima. Manang Rimay. Nay, bagagsapa yung manang. Ha? Nay, Masikog kamot, Elisa. wala manang. Pasensya kayo na. Simuro mga minirimo yung lugar may. Anya? Amo yung Manang. Impa-ultrasound me to sikog ni Elisa. Katsingin ka na oh. Anya? Inaman dagiti anak yo, Elisa, Remo. Denggan nyo anay bagti-bagami kada kayo, ah? Nunayunan nyo pa'y tiinom nga anak yo. Ladingitan me. Ngam saan kamin amang tad iti suporta kadakwada. Ha? Apay ngay Manang. Saan miya ka ba ila na pagadalan ta adong anak yo? Isungag tutulag tayo. Sagdudwa kami kanimanang rima iti suportaran. Na kayo matidwa. Kanunayunan nyo pa'y na kayon ti makamaw. Narigatan ti panagbiag ita. Iso adi kay kumamot anak nga anak ka. Tanay, amangan no santay ang mapagadal amin ida. Agpanunot kayo adding ko. Ay, pasensya kayo na, manang. Wan, sana balay. Maudin ti singin nga impas nga ikaw. Sana naman nayunan day jay. Rombang laeng tani, bakit kamin? Kasanon numatay kamin. Kasanungay dagiti anak yo. Iso apang nga asiyo. Tahos to kumantiin nga anak yo. Kababainan kada manang rima kang manang rimay. Makitinulong ak kadakwada, rimaw. Agaplayak nga gabraw, tap na makaurnong ta iti pagbalay ta. Ha? Panawan na kami kadagiti anak ta, Elisa. Kawan na tap na makaurnong ta nga raw. Ano san ta lang tagin na dayo, ah? Tap na guminawa mo tibiyag tayo. Alang ang makastulat ta kanayo na. Di ta mang namnamalatan kada manang rima kan manang rimay. Kababain. Sapain naman nagitan anak ta. Ay, pasensya kan ah. Imbes asak trabaho, nasak ti lalaki. Lakayak mo't nga minayin. Awan mo't mangawat kanya kiti trabaho. Sana problema dahi ta kanya, krimaw. Basta bantayam nagitan anak ta. Di mo baybayan ida niya. Uy, Elisa. Basta agan anad ka nga rod mo't iti papanam to apagilyan ah. Kan dinakto kong maisuksukat iti sa balay. Sak kumalang ti asawam, Elisa. Wen, Rimo, di ka madanagan. Di ka magkabalan aliputan kat. Taadan anak ta, kan kang runaan ti amin. Ada nagkinarian ta, ani patay laang ti mamagsina kada ta.